Sanibonani wey'ngane zakwethu akangenibela yaphinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili inkezo. Mina ngumfeza kuNtuthu Khumalo bathi ilasibona amagumede. Ngana wethu makuthi usemusha ngicela wenze sure to subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke. Ngaza kwethu umsakazo Ukhozi FM ungizwe mchuno usephendula lapha nensizwa uLuve Mfokadubazana laphana kuma voice note laphana ungxoxweni ekade bezikhulumela khona ngoWhatsApp la khona uLuve ekade embuza impilo lapha ungizwe ke bazwakala ke esemphoxa lapha embuza ukuthi nje ngabe ngempela lokho okubuzayo ukubuza ukuthi uyakubuza noma mhlambe khona ufuna ukuprove. Ngaza ukuthi anganda kakhulu mina kuclip nje encanyana lapha edlala nje isikhashana mhlawumbe ama-second awu-15 la khona ungizwe ekade esiphendulelwa lensizwa eyiphoxa laphana ngamanye amazwi nje ukasho nokusho ukuthi aboke bebuza eminye imibuzo njengaleke mhlawumbe ke ukubuza le eyempilo. Nayo iclip engenza ukuthi uzizwele wena ukuthi ungizwe mchuno uphendula thina ngade aphendula uLuve Mfokadubazana. Njoba ungibuza ngiyaphila nje weLuvo uconfirma amagama ezitha noma noma kwenzakalani hey akaloko nibuza imibuzo ephilayo.